Ki pajrunget jong kebalang Presbyterian Maulong jong kerip hoi sinat. Kebadang hap hapok ke nong tuluk mingi pastorate jong ke nong tuluk matan presbyteri ha ka arpu artrik uno pra arjarar pesan kelepen long ya ka food fest sales of work. Hapok kebalang da kejeng temu ban pen mi pisah na kebenta pentai ya ke yang mane jong kebalang. Na kejeng persang ban pen long ya ki bakum kini ki program. Ki babun ki balang ki yo jeng mentoi ban pen urlong ya kejeng temu jong kebalang. Kebalang Presbyterian Maulong, ketika wei na kebalang Presbyterian kebalang yat lenti la slam, bat kunjo ru yau momer bacis pa snem, na kejengdon jong gilong ying Kristan ki bahadu ars pa nyopo iei. Nalor usenyang ubagi ni gilong ying Kristan ki ano man la kapor, kabagi temu ban pendap ya kepisa kabakot hadu nyo kulur tengka, bantai ya ke ying mane ke batamai. Kilai mi paj baru akene kesengi, ban penlong ya kene ke food fest, ban sim benta na ke benta ban penmi yau senyang. Nalor ki pajrunget bat ki nong yelam balang, ki nong serai balang, ki nong kit kam ke jingseng kentai, ki nong kit kam jong ke si society, lawan ru bani simbenta, dau ba ran som sutunga, beriu ko chairman ke MIDC ke Sorkar Jela kum kongsan, ha ke jing don lang jong ke MDC ke kong Rona Khamdej, kum ke sembut kongsan. Nang tau Reverend NW Marsing, urang basenong ke senong Maulong, uba arbing stun Shela, lembat kiwe-kiwe.